Anthathe ithuba ndibulise kutata wami, Tata Bishop nomama. Ndibulise kakhulu kumama umongameli ngelihle igama lenkosi uYesu Kristu. Ngotata abafundisi ndiyabulisa egameni lenkosi uYesu Kristu nomama. Tata abavangeli omama ndiyabulisa, abashumayeli omama, ibandla lonke incebisi kaNkulunkulu eziphakathi kwalendlu ndiyabulisa kakhulu bazalwane emini yeSabatha. Haleluya. Bendingalindelanga ndethukile kakhulu. Senilindele nje ukuba ayi usinika isitembu sokugcina. Haleluya. Sihlile kakhulu kule ndawo. Haleluya. Besinje ngamaphupho ezinyoni akhamisayo unina azothela emlomeni. Haleluya. Okusikhamisile nje siyokwetshisa. Haleluya. Egameni lenkosi uYesu Kristu siyabonga abangcwele, siyambonga kakhulu uThixo lesikhathi asiphe sona. Sibonga uThixo adlule nathi nakwezifo ezihlasela umhlaba. Haleluya. Siyambonga kakhulu Somandla. Andizulibazisa nami kudala kudliwa kule ndawo. Haleluya. Sekuyintshela nje le nami endizoyikhipha ke yokugcina sesidle esikhokhweni. Ukudla sekudliwe kakhulu. Haleluya. Ndibonga kubazali bami into abasenzele yona ngoba lo mhlangano beyimpumelelo. Siyabonga kakhulu. Haleluya. Ake sithathe incwadi kaMateyu. Ngizawucela umuntu onganifundela, mfundisi baba wami Tsheleke, ngiyacela ungifundele esiXhoseni. Nayikhona nomuntu mhlawumbe ongaphinda sicacisele ngesiZulu amanye amagama esiXhosa aphinde athi ukuba nzulu. Incwadi Mateyu chapter 10. Matthew chapter 10, verse number. I guess they have verse number 1. And as this is the number of the Sweden, verse 32. Matthew chapter 10, verse 32. Wonke ngoko umuntu oyakunivuma phambi kwabantu yakungivuma nami phambi kobawo osemazulwini. Osukuba ke eyakunikhanyela phambi kwabantu yakumkhanyela nami phambi kobawo osemazulwini. Verse number 34. Ningabe ndize ungenisa uxolo emhlabeni. Andize kungenisa luxolo. Ndize kungenisa ikhele. Kuba ndize kubambanisa umuntu noyise, intombi nonina, umolokazana noninazana. Verse 36. Zonke intshaba zomuntu ziyakuba ngabendlu yakhe. Ndiyayibona nje yonke le ngento. Ndifuna nje. Haleluya. Intshaba zomuntu ziyoba ngabendlu yakhe. Awuzolimala kude. Haleluya. Bendifuna kule ndawo ke intshaba ndirhanda ukuyiva ke esizulwini le nto yentshaba. Omunye uzawuxamba yintoni intshaba? Akutshaba. Haleluya. Intshaba zomuntu ziyoba ngabendlu yakhe. Haleluya. Amen. Isizulu ke. Verse 36. Nezitha zomuntu uyakuba ngabendlu yakhe. Nezitha zomuntu kutsho ukuba utshaba isitha. Haleluya. Na unentshaba unezitha. Haleluya. Ngesizulu izitha zomuntu asizovuka kude, sizovuka kwala ngabendlu. Haleluya. Ungacabanga ukuba uzayojika kude. Haleluya. Mhlawumbe uzawusuka umuntu wabeZimbabwe owutshabalala. Uchaba lihlele ecakwakho. Kungenzeka nangokuba lihlele ecakwakho
ngibhekile. Haleluya. Asiye ke kuMateyu 26. Singayithatha sikakhulu la. Siye chapter 26. Ake siqale mhlawumbe ke verse 24. Matthew chapter 26 verse 24. Matthew 26 verse 24. Yeah. Unyana womuntu uyemka omnene. Yeah. Njengoko kubhaliwe ngaye. Kodwa ke lo muntu unyana womuntu anqatshwa nguye. Ngekumlungele kuba ebengazalwanga lo. Yo. Ukube ngazalwanga awufike ke khona indoda endifuna ivele. Waphendula ke uYuda lo wamnqatshayo wathi ingaba ndim yini na Rabbi? Athi yena kuye uselutshilo nawe. Kanti uthethe emntwini owasinhliziyo. Yena uveze ubuso ngapha kanti lona wazi phakathi kwamathambo esifubeni. Wayithethe emntwini oronke. Haleluya. Odabule emathambeni othi ndazinenwele zenu. Haleluya. Uthi futhi uliqhathi baninzi abantu uqhamuka kuqala yena isazela kuthiwa sithi umnikazi yazi utsho kuqala uba uyazidedisa kube ngathi akusowuyena. Ingaba ndim na Rabbi? Haleluya. Amen. Akho umbuzo nangokwabanye kwagcina yena nje uba ngaba ndim na Rabbi. Qha ke kwasuka icebo ke leli uPetros ke lacikoza lathi ngeke sikushiye. Thina sizofa la ufa khona. Ithi mina inkosi hayi singalwa sibebovu. Siyakuthanda Jesu vele sikushiye thina. Uthi Petros ingekakhali kathathu inkulu. Lento ithetha usiqinelo zontshiya. Uthethe enyameni. Ngokwesibini ngoku le ndoda uyibambile ithi ngaba ndim na Rabbi uThutsho. Petros futhi uyayibona uJesu ba lento ayiqinelayo ngeka yinayo. Haleluya. Funda ke lapha phetsheya ke baba u47. nje khona lapha verse 47. Verse number 47. Isihloko sithi uYesu uyabanjwa. Yeah. Kuthe sathetha kwathi gqi uYuda. Omnye wabalishumi elinababili. Weza enendimbane enkulu inamaqele nentonga. Ivela kubabingeleli abakhulu namadoda amakhulu abantu. Ke kaloku wayethe lo umnikelayo wabanika umqondiso. Esithi endithenda manga nguye lo mbambeli. Yo. Amen. Andithi ubetshilo ngale wathi ngaba ndim na Nkosi. Haleluya. Wazenza ungathi akanacala. Ngoku siyamthola ngapha unebhunga. Haleluya. Uyamanga. Uyena umsondeza esifubeni ngokoyokubamba. Haleluya. Utshaba lwakho kungenzeka kuba lekubamba luhleke. Haleluya. Lukuxhawule kanti ulona tshaba lakho. Haleluya. Utshaba lukho kude luseduze olwendlu yakho. Kungenzeka kuba khona utata ola alukho kude kwamakhelwane naphi. Utshaba lakhe unkosikazi wakhe. Swathi unkosikazi wakhe utshaba lakhe kwehlukene nalemibhede. Utshaba lo wangena isitha esangena kuJudas. So uhlele endlini uhlele noJudas. Abanye bazosuka labashilo babe emakhaya kuyagoduka. Balindwe isitha ngoJudas. Ungathi angaphinda la ivela khona. Iyohlanziswa yonke into ebeyidlala. Silindile intshaba somntu sisendlini. Utshaba lakho lukenkonzweni. Utshaba lakho lukendlini ohleli kuyo ifamily yakho uvuka intshaba. OJudas abekho kude. Haleluya. Amen. Amen. Uthi nina imanga uhlelele nje kancane. Verse 49. Wafika ke kwa oko uYesu.
wathi Rabbi wamanga nokumanga. Wathi ke uYesu kuye, wethu ukhongani na? Bandula ukuza bamsa izandla uYesu bambamba. Wesuka omnye wabo babenoYesu wolula isandla. Hayi asiye ke singasaya kude laboyo ifuna le ndawo uthi Rabbi haleluya kanti ukhombisa intshaba sekubhungile uthayisa umuntu ngemalini hayi no 300 ngo 30 rand haleluya sekubhungene intshaba umuntu ekhonza naye uyamazi uJudas ukuthi uJudas wayempathi imali ethenjiwe la uke sikhundleni haleluya udayiswa uJesu umuntu okesikhundleni akhonza naye sukumba intshaba zakho zikude intshaba zakho abantu okhonza naye usawuvukelwa babo haleluya uzovukelwa abantu bekuthembile ndingathi nje inkonzo ihleli notshana wakusukela emaphakadeni uJesu noba singathi asifuni ukuba notshana ngeke masifuze uJesu sizabe nazo utshana sizazohlala nathi sifake otayi njengade sihle nathi haleluya kungenzeka ukuba yena afake isiloko kuthiwa umongameli kanti utshaba lokuqala oyena umuntu ozoma nobishop uhleli phansi omenayo ngenhliziyo haleluya omenayo entweni zonke ophakisa babe phambili haleluya uJudas wayisondele kakhulu ngoba wathenjwa wade wanikwa nezimali dayisa umuntu ngo-30 rand ayithama kehlakaza kudala church ufethe saseba ngababa abantu bawungafana ngoba kwakufuna uba kufezele icebo uba kulanda uthini haleluya haleluya uba ubishop ngenyimeni uke wathetha nathi haleluya wathi kuthiwe bandlele khona abantu abazohamba ndingahlupheki haleluya kitho abantu baninzi phefulwe nalamadoda amaninzi kangako 100 usolwa ngo50 noba uyamthanda ngo100 abe sihlekele emfuleni sophuza amanzi uzowabona amadoda nabafazi haleluya hebazalwana lenkonzo le izawusisekala inkonzo le yokuba sibona amazulu haleluya amen uthixo usihlanganisela uba masilibone izulu haleluya engikhalo ufunde yoqhubeka khona ndizawuwehla haleluya kwakuyo uMateyu ndilwe noMateyu nje haleluya u13 Mateyu 13 Vele uqale ku50 Mateyu 13 verse 50. Yeah. Kuba inhliziyo yabantu ithe fithi kukutyela. Inhliziyo yabantu ithe fithi kukutyela. Yeah. Beva ngendlebe ezitenqini. Beva ngendlebe ezitenqini. Bayawacima namehlo abo. Bayawacima namehlo abo. Hleze babone ngamehlo. Hleze babone ngamehlo. Beve ngendlebe. Baqonde ngenhliziyo. Bajike. Baphilise. Qhubeka. Verse 16. Kodwa nina anethamsanqa amehlo enu. Nina nethamsanqa amehlweni. Ngoba ebona. Nendlebe zenu ngoba sifa. Nendlebe zenu zisifa. Kuba ndithi boni. Inene baninzi abaprofeti. Nabantu abangamalungisi. Abanqwenela ukuzibona izinto elizibonayo abazibona nokuziva izinto enizivayo abaziva. Yebo tata bashumayele bavangeli bafundisi nifunani bomama niboneni niveli bake bakhala uPetros behlaselwa kuthiwa lo Yesu wena usenemsasaza apha sekudlulile ngokunisithela ngegazi lalendoda bathi sikholwa izinto esizibonileyo nezinto esizivileyo ngeke nisayijika into engaphakathi bakho mafunga manje ngoba kububi uba besizile emalini asizubona sifuna isishuba
Uba lesizile esikhondleni asizufa. Ngoba lingashunyayela izwi likaThixo liphinde kusasa lishunyayele asizufa futhi asizubona. Ebazalwane niyazibona na uba lihleli nobani nihamba nobani. Ubishop lo ucheleza ngiyambona baba. Le 10 years ukhona umuntu ongakabona osangabazi. Ivangeli sisibhedlela necollege. Nami ndime lapha nje ndinegama elithi mongameli. Ndisasetshenzwa uThixo umsebenzi ongakagqitshwa. uNkulunkulu umqeqeshela lento ethile. Ndiyasetshenzwa. Hallelujah. Yo uyamsebenza uThixo uvuka nentaba enkonzweni. Ndithi hayi le luqeqesho ngisecollege ngoba sithe isibhedlela necollege. Sikhala xa uvukela nabazalwane egatsheni. Ipromotion yakho uzopromotwa. Uzogibela ngapha, ulilela. Hallelujah. Uduthi uyahamba. Sikhona izinto esizibonileyo nezinto esizivileyo. Hallelujah. Hayi ngoba niphakamisa ubaba uBishop. Anikayibona. Hayibo, ebazalwane, anikayibona lento. Uphikisa ubaba phambi kwethu wayiveza. Hallelujah. Izinto esizibonile nesivile khona abantu bebehanela ukuzibona baziva bazivana. Bathi balala ukufa. Nina nethamsanqa amehlweni nibona izinto zikaThixo ezinje. Kuthi mandithi emhlabeni liphelile ivangeli elinje. Usetshenzwa ngokuthwala ngamafutha zonke izinto ngoba kuphela uSawuli. Siyabona ivangeli elisenosawuli ngale ndoda yamaQhilizi. Ngeke kodlalayo uzawufuna ukuvula into zakhe, afuna ngapha, afuna ukukhipha abantu haleluya. Ngoba akabonanga, akevanga. Kodwa esivile sahla haleluya. OJudas bakendlini kaThixo. Ningahlali la bazalwane kanti noJudas uJesu izulu limele emnyango yabo uYesu. Uzolanda ibandla haleluya. Amen. Hey. Sihlonitshwa sihlale la icaba uBishop kanti siwoJudas. Ithina simkhamelayo haleluya. Nimbona nje uthwele, nimbona nje udlima lenkonzo Judas haleluya. Nangikhamba ndihlele ndiwavezela amazima amhlophe awu baba ndimanga haleluya. Awu baba siyathanda kanti inhliziyo ayithethi lonto ithi ndizobulala. Ngoba le nto umuntu ikiveza usinqumile kanti ngaphakathi ithi ndizoyibulala le nto. Iyakwazi kwenzeleleka. Hallelujah. Amen. Umuntu ozolala wena umuntu okwenza kwakho omethembile. Usawuvela umzalwane nangegatsheni. Hallelujah. Amen. Sukhala iyakuthika. uJudas kwabanjani egqibeleni? OJudas bayafa. Wasingcwaba, wasiqhela esihlahleni wafa. Akukho laphelela khona uJudas. Usuke ezivulele kwaye uyivumela inhliziyweni yangena usuke ezivulele kwasayena. Haleluya. Ngoba ngeke alaste. Wathi tshayela uYesu Kristu la phezulu. uJudas uyafa lapho. Uthi thathana uTeteranda zange basawudla. Ifilimu. Bathi hayi nathi sifuna konke esahalela lo mali. Hayi nathi sithi siyothenga ngawo umhlaba la kuyongcwatshelwa khona. Kwade kwabizwa lo ndawo kwathiwa indawo yemali yegazi. Udayisile umuntu. Haleluya. Ebantwini kuyahleba. Uhlobo uyahlekelwa baba masingakhali. Haleluya. Ngoba kungamkumongameli kusasa bekungeyena. Hallelujah. Ezinye izinto nezawuzisa ngenyama nibe niyoncenga ubaba umongameli kanti ubeze kwenye into. Bezofeza inkanuko zakhe. Hallelujah. Hayi baba umongameli buya nisabuyisa stress. uJudas asambe enhliziyweni yakhe kwahlala. Ngoba kuthi ngeke siphethe isibhamu esibambile trick. Esivivayo sikathi uBishop haleluya ukuthi lento nje ngeke ibulawe umuntu haleluya. Ivangeli le the original evangeli yilo. Ngoba lapho uyajikeleza is the original one and it moment. Yevuma. Did
uyibonile le ndoda kwaThelisa kuhlale nayo yaphilisa enyameni yakhipha izinto yafundisa iphethe isibhedlela nekholeji isake ezulwini uyifaka imali loo nto uthi uyayivuma hey nizokuthwa zizinto taTojabu abonena amehlweni sivele izindlela ezivele baninzi bebehalela ukubona izinto esibona kule ndoda kwaThelisa abazibona abanye sibabona nala emandawo abazazi babahleli ngoba abazi ababona inenkani into yokuthi baba nenkani uJesu uhanjwe endleleni kuyiwe eGolgotha benyathela igazi likaJesu baphile abanye baphile izifombo kodwa babe besombethelele hebuthini lo sekubonakala imiqondiso bangabi nandaba namiqondiso haleluya sazi wena mshumayeli mvangeli mfundisi uba ufuna ngoba kusasa funeka sihlale lana kanti sinomnyotshuphezi kanti sokunezigqibo zokuthi kuvekeza uyahamba uhamba nabazali uzobindisa abantu ulibazisa abantu abantu ohamba nabo uyalibazisa uyaphazamisa isikhathi sivelile ngokumemezela uba uJesu seyamuzwa ubani haleluya.